Reka twanzike ku makuru ari kuvugwa ubu muri aya masaha. Karasira yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rwafashe uwo mwanzuro. N'urukiko rukuru rero urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwahamije uzaramba Karasira Aimable icyaha cyo gukurura amakimbirane muri rubanda, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Mu makuru turi bugenda tugarukaho ni menshi, ariko reka ni amakuru yihuta kandi yihutirwa muri uyu mwanya, muri aya masaha ushobora gukurikira mu buryo buri direct. Ndi Jean Chrysostome abana bakize, uradukurikira kuri Ayo TV live. Icyemezo ku rubanza rwa Karasira Aimable cyasomwe rero ku itariki y'uyu munsi ya 30 Nzeri 2025, rutegeka ko ahamwa n'icyaha nicyo cyaha kimwe cyonyine mu byo yari akurikiranweho. Karasira kandi yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha rero buhamya ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura neza inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe, harimo cash n'ayari kuri konte ze zitandukanye zirimo iza banke ndetse na mobile money. Nk'uko rero urukiko rwabigaragaje, ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bumurega. Urukiko rukamukatira rero igifungo cy'imyaka 30. Karasira yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube mu bihe bitandukanye, avuga ko kandi nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri no guhakana jenoside. Ku bijyanye rero n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta kandi bari bashyigikiye nyine ibyo avuga cyangwa se yavugaga. Karasira we yavuze ko rero yari atunze menshi, arimo imperekeza yahawe na kaminuza y'u Rwanda, yabereye nyine umukozi, ndetse kandi n'amafaranga yohererejwe n'abagiraneza, kandi ngo nta cyari kuyamutwara kuko akiri ingaragu. Nyuma yo gusuzuma rero ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwamuhamishije igihano cyangwa se rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5, ndetse runategeka ko imitungo ye yafatiriwe irekurwa. Bivuze ngo imitungo ye murabyibuka ko hagaragajwemo amafaranga menshi yari yarafatiriwe, yari kuri bank, ari kuri mobile money. Karasira yatawe muri yombi hari muri Gicurasi 2021, akaba afungiwe mu igororero rya Nyarugenge. Icyo gihe ni naho yari afungiye icyo gihe. Bivuga ko rero amaze imyaka 4 ubu tuvugana, akaba afungiwe mu igororero rya Nyarugenge. Bivuga ko rero ubu amaze imyaka 4 afunzwe. Ni ukuvuga ko rero igihano cye gisigaye igihe gito cyane, kitageze ndetse no ku mwaka umwe ngo kirangire. Ni ukuvuga ko rero igihano cye gisigaje amezi 8 gusa, ngo kuko azataha tariki ya 30 Gicurasi 2026. Ngayo nguko iby'ubutabera nuko bigenda ibya Karasira Aimable. Uyu nguyu wavugaga mu buryo bweruye avuga rikijyana, nuko nguko byaje kurangizwa n'urukiko, nta zindi mpungenge na nkeya zibayeho. Reka dukomeze n'aya makuru. Andi makuru atugezeho muri uyu mwanya nuko mu karere ka Musanze umugore arashinjwa kwica umugabo we amukubise ishoka mu mutwe. Byabaye ku munsi w'ejo watambutse. N'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye rero umugore w'imyaka 30 y'amavuko wishe umugabo we amukubise ishoka mu mutwe, nk'uko nyine byatangajwe n'ubushinjacyaha bukuru.
ahangaha ku munsi w'ejo watambutse uwa mbere ariko itariki ya 29 nibwo byashyizwe ahagaragara. Ikigaragara rero nuko icyaha kurikiranwaho cyakorewe mu mudugudu wa Musekera, akagari ka Runogani mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burera, ni mu ijoro ryo ku itariki ya 12/2025 hagana saa 3 neza n'igice z'umugoroba, ndavuga z'ijoro, nibwo iki cyaha cyakozwe nk'uko rero bisobanurwa n'abaturanyi ndetse n'abana banyakwigendera. Uyu mugabo yavuye mu rugo ku mugoroba maze agiye gushaka ikiraka, arakora mu gitondo, ageze muri santere ya Gitovu asanga umugore we asangira ikigage n'abandi mu kabari, kubera ko nyine umugore yari yaramaze gusinda. Yatakanye cyangwa se yatahanye n'umugabo we bashyamirana mu muhanda. Umwe ati ibyo wirirwagamo aho waruri, njya gushaka amafaranga yo kwirirwa mu tubari. Iyi nkuru ivuga ko bageze mu rugo, umugore yafashe ishoka ashaka gukuraho cyangwa se gukuraho urugi rw'inzu. Mu gihe rero umugabo yamwingingaga amubuza gusenya urugi, umugore yahise ahindukirana umugabo amukubita yashoka mu mutwe, ahita yikubita hasi, ahita apfa. Icyaha rero cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa rero n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena icyaha n'igihano muri rusange rero, aho nyine iteganya igifungo cya burundu n'iki Muhammad rero azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ni umugore wiyiciye umugabo we rero. Urumva ko ni bya bindi tuvuga ati amakimbirane hirya no hino hatandukanye mu miryango. Nguko uko bimeze. Igifungo cy'imyaka 25 na miliyoni 100 ni ibihano kuba zakora amakosa amanyanga mu gutwitira abandi. Itegeko rifite icyo rivuga, rinasobanura rivuga ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi rikuriyeho ingingo zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ryagennye rero ko igihano cyangwa se ryagennye n'ibihano bigera ku gifungo cy'imyaka 25 n'ihazabu igera kuri miliyoni 50 mu kwirinda koza hazabaho uburiganya mu bijyanye no gutwitira abandi. Ni itegeko ririmo ingingo zitari zisanzwemo nko kutwitira undi no guharera uburenganzira abafite kuva ku myaka 15 bwo gusaba serivisi z'ubuvuzi no bose batagombye guherekezwa n'ababyeyi babo. Nuko ngo umwana ufite imyaka 15 akafite ubwo burenganzira bwo kujya gusaba serivisi z'ubuvuzi zose yemererwa atiri waherekezwa n'ababyeyi be. Icyaha rero gikakaye cyane kurusha ibindi muri iri tegeko kandi ryasohotse muri igazeti ya leta tariki ya 18/2025 nicyo mu ngingo ya 98 kijyanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka rero hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi hagamijwe guhindura uturemangingo tw'umuntu. Iyi ngingo ivuga ko ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 no gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 40 ariko itarengeje miliyoni 50. Mu bindi byaha byateganyirijwe iyi bihano harimo rero icyo gukora umwuga wo kuvura ushyira cyangwa se gufata ushyira mu myanya myibarukiro y'umugore urusoro rutari urw'umuntu cyangwa se intanga zitari iz'umuntu. Ni ukuvuga ngaho abantu bahumve neza, ni kwa kundi ushobora gukora ibintu byo kuba ngo ufashe intanga ngabo ugiye kuzishyira mu mugore kugira ngo agutwitire. Bisobanuye rero ko uwo muntu ugiye gushyirwamo izo ntanga birasaba yuko hatazabaho ikosa ryo kubeshya ngo cyangwa ejo havuke ikindi kintu kivutse kandi atari umuntu. Iyo rero bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 no gutanga ihazabu itari munsi ya miliyoni 20 ndetse itarenze 25. Iri tegeko kandi riteganya ko
ukora umwuga wo kuvura utumiza cyangwa se wohereza mu mahanga intanga cyangwa se urusoro abakoze icyaha, uzabikora azaba akoze icyaha, gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 kitarenze imyaka 10 no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 itarenze miliyoni 15. Ni mu gihe kandi umuganga uhamijwe icyaha cyo gutanga serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga mu buvuzi atagamije cyangwa se agamije guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka, nuko guhitamo igitsina cy'umwana uzavuka, ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka, agatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 7. Ni ingingo nyinshi zikubiye muri iri tegeko ryasohotse abantu bagomba kwirinda gukora amakosa bayazi, rimwe na rimwe bashobora kugwa mu bihano. Itegeko rirakomeza riti ushyira intanga cyangwa se urusoro mu myanya myibarukiro y'umugore hatagaragara umwirondoro wuzuye neza w'uwabitanze abakoze icyaha arabihanirwa. Bene iyo abihanijwe rero n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka, agatanga n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 itarenze miliyoni 5. Ubwo bisobanuye ko gutwitira umuntu, kumutwarira inda, nimba wowe utarubishoboye akagutwarira inda, nta kiguzi na gito uyu muntu azaka ugiye kugutwarira inda. Itegeko rirasobanutse, abantu bagomba kuryubahiriza. Mu yandi makuru, naho mu makuru ari kuvugwa mu bihugu bindi bitandukanye, na makuru nzajya ngerageza akabageraho mu masaha nk'aya ngaya mu buryo bwihariye. Gusa ni ikigaragara nuko mu bihugu bitandukanye Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatutse ibihugu byemeye ubwigenge bwa Palestina. Uyu mugabo, uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yise abasazi ibihugu by'i Burayi bisanzwe ari inshuti cyane zakadasohoka zayo kubera nyine kwemera ubwigenge bwa Palestina. Yavuze ati muri abasazi, ibi bintu murimo mukina nabyo. Ibihugu byinshi byemeje mu buryo nyine bw'ubusazi, niko yavuze ati mu buryo bw'ubusazi ubwigenge bwa Palestina. Bimwe muri bihugu by'inshuti by'abanyaburayi, inshuti, abantu beza, ariko ntekereza ko bari gukora biriya kubera nyine barambiwe ibyo bamazemo imyaka myinshi. Ni Donald Trump wagarutse kuri iyi ngingo. Yagarutse kuri iyi ngingo avuga ko ibi bihugu byose mu byagiye biha agaciro ubwigenge bwa Palestine bakoze ikosa ribi cyane. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashimye Perezida Donald Trump wagaragaje ko inzego z'ubuyobozi muri Palestina ntacyo zigomba gukora muri Gaza. Avuga ko kandi Israel izarangira akazi mu gihe Hamasi itakwemera ibyisabwa. Ibihugu byo mu Burayi rero byari byemeje ko Palestina nk'igihugu byagaragazaga ko ari bwo buryo nyine bwashyira iherezo ku ntambara yo muri Gaza, aho nyine abarenga ibihumbi 66 bamaze kwicwa guhera muri ukwakira 2023. Ku rundi ruhande ariko Netanyahu we avuga ko ibyo byaha urwaho umutwe wa Hamasi rwo kugaba nyine ibitero ku basivile n'abanya-Israel. Minisitiri w'intebe kandi w'Ubwongereza ahangaha na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bagaragaje ko nubwo bemeye ukwigenga kwa Palestina, ariko umutwe wa Hamasi utagomba kugira inshingano uhabwa mu buyobozi bwa Palestina. Aba bagabo nibo bashyiraho bakanakuraho, ariko se bizarangira bite? Gusa mbabwira ko perezida, reka manze ngaruke gato cyane, nuko ambasaderi wa Afrika y'Epfo yiciwe muri hoteli
y'i Paris byagenze bite? Ku munsi w'uyu munsi nabwo ambasaderi wa Afrika y'Epfo wo kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa Nzeri 2025 ambasaderi wa Afrika y'Epfo rero mu Faransa Emmanuel Mitewa rero yasanzwe nyine yapfiriye muri hoteli yahariya mu Bufaransa ku muryango wa 17 ahangaha ni ku murwa mukuru wa Arc de Triomphe nkuko nyine ubushinjacyaha bwa Paris bwabwiye Le Figaro bwemeza ko rero amakuru yatanzwe na Parisien ariyo yanyakuri ibimenyetso bya mbere by'iperereza byerekana ko uyu mugabo w'imyaka 58 yaba yishwe anyujijwe mu idirishya akagwa hasi. Ubushinjacyaha bwagize buti yari yakodesheje iki cyumba igorofa nimero 28 idirishya bigaragara ko ryakinguwe ku ngufu. Umunsi umwe mbere yuko uyu mugore we cyangwa se umugore we yari yamenyesheje ko yabuze, ubushinjacyaha bwatangaje ko umugore yari yerekanye ko nyine yakiriye ubutumwa bwe buteye inkeke kuri uwo mugabo hari mu masaha y'umugoroba. Brigade rero ishinzwe guhashya ibyaha byibasira rero abantu niyo yashizwe rero gukora iperereza cyangwa se gukora iperereza. Gusa uyu mugabo Emmanuel ubwo cyangwa se umwe mu bagize nyine ishyaka ANC riri ku butegetsi yabaye rero minisitiri wa police, minisitiri w'umuco, minisitiri wa siporo muri guverinoma ya Jacob Zuma harero ndetse na Cyril Ramaphosa hari mu 2009 ndetse na 2003. ngayo nguko ayo niyo makuru amwe y'ingenzi yihuta kandi agezweho arimo genda avugwa hirya no hino hatandukanye, ariko nako nca kuma yanjye ku makuru nabonye hano hafi ikibuga cy'indege cya Kisangani cyahindutse indiri y'abacancuro bo mu gihugu yo mu bihugu bine. Nahoze ndeba President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi agura ibikoresho bishya bya gisirikare mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa 23 umaze imyaka hafi 4 mu ntambara muri iki gihugu cye. Gusa nyine ni ibikoresho Kinshasa ikomeje kugira mu gihe nyine akomeje ibiganiro na AFC 23 maze amezi abiri basinyanya amahame rero yibanze aganisha ku guhagarika intambara muri kiriya gihugu cya Kongo. Ariko bati nahoze nanareba n'igihugu cy'u Rwanda kivuga yuko aba bacancuro munsi nyine byabayeho nta nzira noneho bazongera kubaha iyo kunyuramo. Nsoreze kuri inkuru ivuga ko Ubushinwa bwubatse ikiraro cya mbere ku isi mu burebure bwacyo bubatse cyo mu kirere. Ni ikiraro kiza cyane. N'Ubushinwa rero bwubatse ikiraro ahanga nkuko kigaragara ni Huanjiang Grand Canyon kinini cyane cy'isi gitagingaje ro kandi cyubatse hagati y'imisozi ibiri kuri metero 620 n'eshanu z'uburebure kuko gikubye rero kabiri ikiraro cya Viaduc do Milau. Aha rero iki kiraro ni kimwe mu biraro bifite uburebure. Aha rero iki kiraro cyasabye hafi cyangwa se cyasabye hafi imyaka 3 yo kucyubaka, gipima toni ibihumbi 22 za beton. No kuvuga ngo mu buryo bwo kwakira icyo ari cyo cyose cyahaca ndetse n'ibyuma bigiye biriho. Iki kiraro rero imodoka zagitashye kiba nyine kimwe mu gikorwa remezo gihambaye cyane cyatunguye isi yose kuko Ubushinwa nibwo bwubatse iki kiraro mu buryo bugezweho. Ni kiraro kiri ku rwego rwa mbere, naho usanga no mu bihugu byinshi Ubushinwa bwubaka ibiraro ahantu henshi hatandukanye. Ndi Jean Chrysostome abantu bakize nugera kuri Ayo TV live banza ukande subscribe, like ndetse na comment ubundi ukomeze udukurikire.